namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'll continue, of course, beefing between Ben and the president and also Dr. Stole. So previous, I'm shown very, I've been making a boy strong with Dr. Stole. You want some boy, my dog and stuff like that. Ben mangan very respond so lam subscribe ben kama start ku kota ku kam follow respond very nga fika this post lani vona ku ri nhlamba yikulu. I'm not sure if you show one mentsena na or kanjani a hi hlayeni swin'we. So Ben mangan road every munhu va ku I user anga yanga angomeni. Okay, so obviously kwala ku refer to Dr. Stole sho ku I user rin'wana ra maviti ya yona and stuff like that. Vana mhaka lewa. And then further on road futhi ni ri poloneke ya makhensa anga balekela China. Mina ku nhlaya point I'm thinking kumbe swa swi voni mentsena na. Okay guys, I want something la hinkwenu poloneke leyi ha yi tiva very yi resemble of course this type. So mina twa ku na nhlamba xikarhi la ka poloneke guys, because poloneke loko yi languta la henhla la yi na xilo la ani mashuku yi va yi na xilo la henhla la xi extenda ku xi ya henhla. So ni twi na ku mandisa ni twi na ku murangaphandle yi zama ku vula ku dokodela yi na Antoni ni ka kombisini okay swa poloneke a swi twisisa ke ni ta tirhisa pensele na ku la ni nga zi ni jamuka la. Yeah, I think last that it's more like Dr. Stole yi xave pencil and then pencil leyi yona yi nga yi xava very a yi vatliwangi, you see. Yeah, a yi vatliwangi hence yi kombisa hi laha mani loko kombisini ku vito leriyo ta njhe a yana angomeni a yi vatliwangi. No ri mhaka leyiwa yi so in other words hence laha yi kombisa very hi timhaka ta poloneke. So yi nhlamba yin'wana yikulu kumba swinharhu ni kha ni hlaya mina post leyi nhlamba yikulu. So okay amahlweni vhevhe swa confirmeka ku yi vula swona because lama ku mi fika yi tsala ku xivuri xa mukhalabye sis as you can see a ni nga swin'wana nga zi ni hlamusela hinkwenu ma swi tiva ku swi vula ene loko ri a wu swi tivi swa wena sweswo. Mhaka la helelangi Dr. Stole yi responda na hi kwala ndzeni la hi ku swi normal hence a ni swi tshikanyana swi fambanyana ku ti kota ku respondana ni twa swi ri kahle loko kha ti respondana swi endla ku mi kuma content va yi ri balanced. So Dr. Stole yi fika yi kombisa kwalani yi ku rero vito ni ri dyele vuswa hi ma7 mi ta swi riya hi ti 1 October. Okay la yi ta yi kahle hlamulani ku yo Dr. Stole ku a yi ta riya Ben Mayengani ku ti-posta ku ti tele tin'wana a ni rive no update ngo vheta yi nghena ka yona hi kota ku ya hala mahlweni because Dr. Stole yi respond after this one. So prior to this murangaphandle a yi fike yi tsala this post leyi nga yi tsala ku title album ya Malembe va ta va ka Xithangu mi ta rhuma mani lembe leri leswi of course a nga tsala swo ya malembe hinkwawo swo ku I beef yi twala vu beef. So Dr. Stole of course a yi fike yi responda laha yi fika yi tsala ku loko ku ri ku hava track yo tlula liya mi nga za mi yi chaya ya beautiful girl ku ta cina tshenyi ya vantshwa a ri yexe hi ma7. Track ta khale letiya ta dima girl dima you my beautiful girl. So murangaphandle a yi fike yi responda ku nga yin'wana ya ti-comments leti nga ku trending swinene across Facebook laha yi fike yi tsala ku na wa ri lama ngovo yi tlula beautiful girl. Loko murangaphandle a fike yi kombisa swona kwalani ku ku busy bland. So after this post murangaphandle yi nga yi postani Dr. Stole yi respond laha fika yi tsala yi ku ma7 I warned you ku fambelani kule na tshinya vantshwa hi yo ya yini leyi mi endlaku ya swixevo. Okay yi fika yi kombisa this baboon as you can see yi nga busy yi nga ku dyeni ka an animal swi komba ku ri lexi xa very is it gazette very nxi lexiya. Okay okay come on let's go. Swi vula ku mara image leyi over a gazelle gazelle ya hi lexa so gazelle ya sure
Nhloko a yi kha yi dya lexa so and stuff like that. Yeah, so obvious murhangaphandle hi respondini some kwala ndzeni kwala hi fike hi vona fika tsala ku loko mangovo xivongola xa dyiwa hayi. Okay, and then Dr. Stolo, of course, if you respond, I think I'm so good. Sinya shami lahlekisa and the show na loko xi ya ka ti funerals xi ba hi suti n'wina xi mi bombisa maduku. Oh, yi vuyise response leyi ya mkosi liya hala va hi bini la. I agree. Hey, from there ivi ya continue mhaka ku ri kahle beef leyi ya leha guys ku ri kahle na hey to yini the parts so murhangaphandle of course ka swin'wana of course the following day ku nga ti 8 September I posted again la nga fatsala ku futhi user wo va na hit song yin'we ya lembe ra tindzwani maseve I don't already received leri ha ri tiva ri murhangaphandle of course yi tshama yi kha yi chinge hi rona yi tshama yi kha yi kombisa ku Dr. Stone yi na risimu rin'we ntsena ra papa xitshembisi ku hi sayiti ra yona ni swi languta as a beef sweswi ra papa xitshembisi and stuff like that. Yeah, you will have this one. Mara tlanga ko tala ngopfu and stuff like that. And stuff like that. But kona ai bini minkarhi liya kumbe murhangaphandle hina ani ku na va aka mapoto sweswi. Va yi bini yona ku beef swi vheta swi ni hleketisa kambe yi ze yi ku bana tihiti ta so minkarhi yaliya. Okay, a ti koho kwale ka catalog ya yona yi kona kwale. As normal, obvious Dr. Story responding if you want to fika you go at least amicina yona loko mi vuya ngomeni maseve kambe a mi dzabela hi tshinya vantshwa ne okay heta ho hi cheka swi endla mi kuma ku already no yi tsale swin'wana phela ti ri ku namule ku ri kahle loko wa ha languti hala ku hume swin'wana swi endla yi namule swin'wana kwalo hi vona ndimbe si fika tsala ku nga va intro ya kahle for remix. Okay, yi vekela this video clip. Yi responding kwala or kanjani kumbe ni early. I think I'm early. Go on guys. Loko ri amukeza so ska banda komla mtleka subscribe ya do suka to Hey, rhandza ku nyikana mali. Mara lweyi loko ko mena na xitorandhanani i ta ku tsona a ka nga na nchumu loko n'wi secha to hlangana na mali. Lweyi nga ku longisa 115 mara lweyi 20 rand hinkwayo. Kuna sports kumbe kuna yina xi na mhaka xa mhaki. Mara lweyi i perfect.